Anopay, Dr. Seusuaba, Ofri Amen, Scientific and Alternative Herbal Hospital. He be doing come for kidney. We say Yawada, World Kidney Day. So now see a dim kobo. Enra wo big agenda. Who doctors form the casa every year. You recorded 400 cases of kidney cases. Oh my God, and one more ding. Annual ding, yes, the teacher name Memano. Memano, so then annual ding. Umientie. Your cassa say ye do so. Yen you know who buying free say I will. The hard drink. And the dog abe or baba di home commercial yentie ye. Pa. Dog more quabe. Yeah. Na be abo kodi. Nyame adom. Say Dr. Shake. I mean Bonson so we. Nyame adom. Nyame ase. Adawma kidney dia. Yo, many about the can meda was. Eh, now who's why for? Meda say the was starting Tuesday on. Tuesday. Now Wednesday so what's the pay. Yes, I have we made in Ghana. Say your Ghana bosome. It is here. Mabo mi doku. Aha, oba penny papa bi. Na ho fe na yeso nkokra. Na mi adom. Okay, yo, many about meda was. Na machia wa chefo ene Ghana fo nyina. Na Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Send a baby a mekano. Ya tu ye ho asi wo se ye beboa. Na onipa bia die wa pomden kwa so titiriw ene Ghana fo. Na ye hwe eye kidney asemi a ebedi ho nkomo ya. Obi be say at this point no nye nkyerɛkyerɛ biem ananka ebo biem. Ya ye say a warning my because last bi na me ka say minipa bia wadi say na 33 or 34 years. Na say onyini nu ba bia na ne kidneys ni mienu fail ye. No ho ye say yi na enam so e ma ne to anananom. Na odwe ho na ahwe we and the rate at which a youth no call dialysis so na say sayarwa we kan no wanyina bo abrewa na akokora wi no but say die ya ginsem che say no bone so obre bebrebe nsade ahodo shisha no ne ade ene ne oma bebre yenuane die na nsen nam te say plantain chips so ye che the rubber frefra ne ade ene chemicals ahodo a de fra yenuane nti ama ye kidneys yi failure na faili na mini aba ye ka kidney a eye organ bi a mienu na woni paduani your right and your left eno ni twi din de asabo na we kidneys yi mienu a ne dwumadi tit eye sonkokra na wo hwe say ye wo ye dem na ye wo fie na ye dem kra ye pra ho de fie ne kwa bonten ko bolemu a na che say kidney no nso dwumadi nso be yi fie afri ni paduani efi no ai woni paduanim no sempia dia na ye so nti se ko bani say o kidneys intimi ni dwumadi yi a e dangerous because e dem kura o de fi gu ha na dem eno kura mpo ne se be pai moawa am ye yare nti this time around se fini gina ni paduanim dia na se mo anya se pai na bai mu ewo mu dada so nti e ka kidney na enka wo se soni moja ne so ani yi fi no na nioma bi nti e hu timite twoma na asoni moja ne so yi fi no esa boa e regulate your blood pressure through the renin angiotensin system to both your boa time bia no na your pressure ne dey normal nti obi ho da bia ne pressure kosro wo ye check bia si akoma ye fine ne ade a ntempa na wo so timi ba Amen Scientific ne ye hwe se kidney ne ho atetoma saa nso ne obi no ho a da bia ne moja so ate ono onye sickle cell patient but da bia ne moja so ate eba ne saa ye wo function bia kidney ne de maye ya o produce bibi e friend erythropoietin na erythropoietin no akọboa bone marrow no no produce more red blood cells so na me emoja nti se ko ba se da bia emoja so ate una ma hona me omre o ha ne akra no abre ye bibi kakra bi no abre no oni so chinwa ntempa na e wo se ehwe kidney no saa nso na kidney ne boa e ma e produce bibi e friend calcitriol the friend vitamin D no ne active form na boa na yetimi absorb more calcium na ye no mpenanya ahoden ti se oye nipa na kakra bi a twist na na abu kada bia osisi kotodwe ujonku no mpeni ni ahoden a ntempa na meni aba onso e wo se otumrika na oba na yehwe na kidney ne honsem no ya akoye ti se ami ani anko ho a ya ginsem nti ya ne yetu o manfo so se
ye momoden ne entai num so ye num so bebre nyese ye fa bottle na ne anum ne nyina but brano ne asepe kakra jonso de a me emfa nse ye ho nche so hu ye adwuma bra ye nye ya home ye make sure say enuboni bebre ne ye bejai na afei no ye ma check up hu hia ye nunti na se obeka a afeso ye be bosumi mienu ye free check up ma omanfo na ye share database na omanfo mo ba ya meni aba na areho ye share youth a mo de so ahase se kidney no dwumadie no obi a check no kidney function na so ye kidney function test ye share ye no ne EGFR no a kire se de kidney ni timi so ne moja ne so ye fi no a drop it. Wow. Obe em say 38 o se saying na atimi a drop ya ba 31. Nyame amwa ukọ dialysis so straight. Obi ye check ye ne creatinine no ene nam pipri creatinine ne ko be 420. Ade en say mbro 120 o se saying no. Na se ko ba ne sa ade a na se nyame amwa toxins ne fi a betime gina oni padua nim no na ekofa nsem bibraba. Kidney na sem no ya akoye asem bi a ya hwe ye betima abo oman no because youth no bra no da bia ne se ye koda dialysis so na ye da form na ya honhono ye fu ahye ye na ase atatai ye honam ye hojo entim ye ho hwe a ye besi dan ni akwaba adwuma kura entim nye bi ni aboa etu tax amom ye tumpon ni santi no Amen Scientific Herbal not Medical Hospital say ye kidney season mu Thursday ye World Kidney Day enu nti ne yebo sa anka yewi eye sa anchechirewi ye besre se make say to anamone bra Amen Scientific ne en check o kidney ntwa scan hwe ahonhono ayekese ahye nsu abobo apo stones wom ne nyina ye behwe ewi ya sa ye function na we say kidney no etimi di ne dwumadie yi ana ne se bibi ye wo hu bia no ya sa siesie ye ka se ne ye ka se ye sha se ye se ye wo Ghana manti ye ko bibia natural Amen Scientific so ye no ni nyina ye natural abibi dro nko Amen Scientific pe na ye Herbal Hospital ye no nyina ye ya na ye ya ade nyina made in Ghana ye de han krogen na ye ti ye besre ntu anamon ye mra ba bia ye de adro kidney no ho nsem no how bia entu meka ne mra na ye hwa dance die yi ye wi a se nkuran amiahu sa mpa ba bia kidney na dro bia nyame tumi nti Amen Scientific ebetimi aboa ho ye hwa dance die ye hwa aha nti adanse no eno no ma memra dog ho na je sa adanse na na ye hwe mini aba o hwa che se kidney no se na America na timi ma o ye te se wan hwe ye be ka se abodua ana se ya to aduro na baifuo bi na bosom bi da bi yare ma o na ase honhono taatai na wafu ahye wanima honhono wonam ye omremre peche the Amen Scientific e kan ne se bo modern ne tu anamon bra ya so ye enkra ha ye odomi snit flat ne nchen wa na ye wola shibi klagon ye ben ya Shamananda bridge no frey yen 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 number simu Biafra Amen Scientific bejo so na ohaw bi haw yare bi a ye haw ene nkwada na ema sebi abrabo ya apem no tutumrika na fa bra Amen Scientific na allow shafi nyaminti onso benya wa yaresa edase yansi edase Dr. Seusono na yete na nkano